kang thirara phan MLA BDS singing alam chaki pite kang atowar non ponta langdong saidela. Aron repen ke pon ke bi truck se kep so se ke plaktang atheng pi Western Range dok moka tumpen kinep dolong. Pinia dapa birtalong penili sami dengmir kiling pi non birtang ton pen arju ponik tha. Karbia khe tum reng dok reng ni pen ke dolong bom laki methang karbiang long ke dopen methang along ri ke dopen a joksi dolong bom lo bonta lang ek tha bang so visual bangso visual laki di purong sopia long amat horilal basti lapen moira bari pusi rongamen chir pon lo labangso habar along angtan pen ke bang akiche ke be asule langle pulote lang dama thaya matsi ave lapen bangso anglo malong ludam choklo pulote nang ki chonjia phan tinang anaki sum chetong nang kok takhe lapu ansi ki chiasu nang ki bat di purong sopia long ki boy huk ki che ke bia so tu ki do long le phelang a hem pho tu ma phan ki asia tum phangsi long le pachi en toy pu pura kiram tang thang thang ni phai kre player ni di purong sopia long inuramia sukur singing ki phan apran karmujia phan no pak pen teng heng det pen ning ki pung akar bia tum che song do da pora hut ning je pon bonta sukur singing hi phan se ki lang nang ji pura lagi sia tangka piamat ki chia so phan ki tharle ji kalisi akimia hem nang che kim thu bomsi ki che ke bia so tuma phai nang bat thu bom lo la so teng pen le lang dam pulote non ke AC ka chari bom team karbiang long ahin pena bangke ki che ke be aso phan ki tharle ji phana bangke ajako ngamati ji harjak hai hidera sonsi thekpon lo KAC kacharia tumpen kaningje pona tenke kedam tanga pora hotsutami BGR along lealong aron repen ke do tuma phan ni tharle begji pusi ani ki thipen ningje pon rintil bonta lamchak chipi det pen ningkanisi sose parde da phit anta tharle pon hai hiderlo la sojo ki che ke bia so tuma banke ke AC kacharia tuma banke alam pensi kaningje chot ituma phan ke AC non kachari bom asor kara tumke kumantu neta nang tharle hai he pura kaprek adima long pen chichini che thek aki che ke bia tuma phan dipurong sopia long chewan bom si ke che ke bia phai nang bat bom lo halapu longle hempho tuma phan abanke nepunu ni iga tuma phan lispen longle pek chom thapu pen pek bom si Pinyarni abangke ki cheke bia so tuma phaisi nang ongmunako la sojo komani akar bia tum pine chupulote e henang dodun chot aki cheke bia so tuma long komani akar bia tum arenga hu sodunang bomlo non hejong thangsing timung KSA maipu barimpu chini dera phita ki chia so tum areng paso haidetlo jong si komania karbi ariso ke chia so rideng arenga hu keso ahiring tangrak pulote ke asia tumpen lak isi hini pipon po pang samri penan parke thangta kang saipon alama matsi thekpon longle bonta nona por dolang jong si ke ac kacharia tum adi pidun depen sodak akang sai abe pulote methangalong le along pen karbia kheatum pechitulu pon chokpen hempen kedam nanga por anta nangle rok tahai News report KTV News JJM pulote Jal Jeevan Mission pulo bangso Jal Jeevan Mission I scheme ke paklang ponlaki Central Sarkar atuma hin pen ke mangpon det pia dangalong kido adontin araratum satami mesena lang ki junlong jia phan adontin along amatsi lang pali etnang ji pusi det pia dangalong kido anestate along anta pali ponlo bonta Central Sarkar atuma ke manga tengpen karbiang longarlo atokano rong sorong botpen danglok rong rup kido anararatum mesena lang junlong etloma
Bonta langdam etlo pulote JJM scheme nangke palepen rata tumko ansi aning kache thipon ma la anke langke longpon piang theksi klangpon. Iskima bangke penang an pale damlo. Bonta alangpong somchok. Angkro ichok lapen kunat niya longa bangke adon adon ke pon alangpong somdam krai penan parke thangnat kabia di malongsi ong munaksi thekpon long. Lesson thak taxi konat niya di malonga bangke chiklo John Johnny lang pipen rarapan aning parongpo. Api ana bangke ningkan kang tim lang kelongle ratatum hangjo hanghaipo. Lang kelongle puthak PH yalong ratatum jong hele thandam satami kasimardam pruijia phan anta damsi aningkan kang tim lang ki pipia dimsi ongmuna. Lesson thak taxi di pumanja towar akung kedo dengja teron aronga ratatum ningkan ko anpen loni rongi si pen ringbeli si alang ansi cepadon. La sojok JJM scheme pen ratapan langki pipon japan kimrang damsi ratapan aning parong pondo. Bonta bangso JJM scheme ta alang angkro kim kram amat ningkan kang timta lapusi parja prok penan parke thangnat ki thekpon long abidetlo. La sojok ratapan thangnat langki pi thekte lapu parja kram chot pulote nang pridaga bangsi kimi pusi ratpen ningjepon. Lang dan ang pitu ku bonta lang bangta lana hingkam anvet ku bonjo lana hingkam anvet pulote la support bangai kiplok pon joksi mithu jong se na hingkam toji pulote to wata alam chak toji pote non next ki bang election hu bang jalang li dagrong ang thira raten na long tan mage hut itta ki long bi phana sung alang angkro parjap kram alang pong somkrai lo amatsi ratatum langki jun long ahin abangke jingthur tanglo pusi KAC kachari team karbyang longatum matha tahai Bonta alangpong somchok lapen alang angkro parjap kram pen chotke ratatum thangnatta ali longle lake rata pharlo kachu jordam chotlo lesi KAC kachari pon team karbyang long ke japona bangphu KAC CM tuliram rong hang ahin pen langchari dunra lahai JJM scheme ke tangke doan patangpon era sonte ratatum ali longponji. News report KTV News. Eastern Divisional Forest Range angkang khatkhati Gotham Basti 4-lane akung along ajir dingkluipen thangnat aronalo abe pinpen longleki phora berta kedamtang aruni phai krener cap arni Assam Jatiyabadi Yuva Chatra Parishad, Anti-Corruption Youth Power of Assam Karbi Anglong Committee, Karbi Students Association, All Assam Student Union Lapen, Bokajan Forest Range abitung atum chelangsi, Forest Pen, Thang Aronalo Abe Pinpen, Inglong Alongle ki Purbomadim Palidam. Pinpur pon senang penangatung non ponta foresaron cinibang belangajok kali kalang tami nona kai ki joy kepen longle ki pora barsai JCB ki dokok penajok longle por tabaretiti lasi foresaron ki sodak lapen alam kita thetan lahayaron che harjak ponsi foresatum ami thangasai chiklem ponlo kine ponlong JCB dampar hai anta aron karkan pupen ne ponsi Bokajan Forest Range asai hemalong an ponlo. Seta kamang humime alama bangke longle ki phoratum tangka maha aja kongpen chepajok ponsi non puthot longle phurtu bom pusi birta longpontu lason pulote forest department atuma phan lang plotsi pheri dor de dera sonsi nang mandetlo lasila puson do piklang lahai ki bangjia porahut ke ec pen kopia barsai deng ponji lake ke bangjia porahut si chini dunpo. News report KTV News.
पिनिया बेरटा के लांसी कांगटोन पन इकलो दो मिथाक में कार्डो